Siyibonge Nkosi bangcwele. Ngicela sivule incwadi yabaseRoma chapter 12. Sifunze khona verse number 1. Size siyawuma ku verse number 3. Ngakho ke bazali, njengoba uNkulunkulu ube nesihawule sikhulu kangaka kithi, ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele kanye nalowemukeleka kuNkulunkulu. Leyo ke nguyona nkonzo yenu sibili. Ningalilingisi lelive, kodwa niguqule ngekwentuwa kabusha kwengqondo yenu, khona nitekwati kuhlolisisa lokho lokuyintsandvo yaNkulunkulu, nikwati lokuhle nalokwemukelekako kanye nalokuphelele. Ngenxa yesipho semusa saNkulunkulu kini, ngithi kini nonke, ningacabangi ukuthi nibakhulu kunalokule ningiko. Esikhundleni saloko zithane kucabangeni kwenu. Loyo naloyo atehlulele ngebungako bekukholwa kwakhe lakunikwe uNkulunkulu. Amen. Praise the Lord. Sibonga kufundwa kwelivi laNkulunkulu. uNkulunkulu abe nemusa kithi sisangena kulo silihlola asiphe umusa wokuliva nemusa wekuthi hlela ngaphasi kwalo. Igama leNkosi malibongwe. Bathandekayo, umbhalo Paul nakakhulumako kuleli bandla abe abhalela thina sonke labakholwa konamuhla. Angicale kulo verse number 3 ngesingeniso uthi ngenxa yesipho semusa saNkulunkulu kimi, ngithi kini nonke, bamba-ke ningacabangi ukuthi nibakhulu kunaloko leningiko. Kukhona i-tendency ukuthi umuntu adicabange kungazuthi ya sewungena umgcoka, kanti ngikubuka kwaNkulunkulu awusi ngakho lokuthi ucabanga wena uthi phakamise. Uthi esikhundleni salokho zithani nibe humble ekucabangeni kwenu. Ukucabanga lokuthi kungenteka lokucabangako akusiko lo lokungcono kunandlula konke. Ube neroom yokufunza kulomunye lo embulelwe uNkulunkulu uthi faka leso sithombe. Ngikhumbula kule minyaka safunza secondary kunetinkonzo letiba khona kusaqala inkonzo zemadoda banayibengsangasindoda leso sikhathi. Ngeva bakhuluma lamadoda leso sikhathi athi lo munye mina ngeke ngifundiswe ngelenye indoda idangifundisa ini. Athi thatha lo muntu atibeke kusho siyena ucabanga angcono ukuthi lenye indoda ingangifundisa ini. Ngiloko-ke ungadicabangi ukuthi umkhulu kunalokho lungiko, kepha yehla uzithe ukuthi awukhona ke kufunza. Lithi iBhayibheli ngilona loyo ke atehlulele ngebungako bekukholwa kwakhe. Ngesengesi according to the measure of faith loniketwe yona. If faith I measure of faith lesiniketwa yona nasiphendukako iyakhula, iyakhuliseka, ayigcini ingilokhu lengiko. Ayifanani ne-gift of faith leyona uniketwa dlimu ngoba uNkulunkulu lo sebendako. Lena ibita ukuthi mine ngibe semsebentini wekuyikhulisa. Ikhula njani? Lapho ke Paul namhla
asibitela khona. Ngikukholwa loniketwe uNkulunkulu ngale measure yalokukholwa. Ngikhanza lokhu mina kungethula umthwalo wekuthi angingadiqathanisi nalomunye umuntu. Kufuna ukuperforma to ilevel yakhe. Ngoba naye unesilinganiso sekukholwa lasiphiwe uNkulunkulu. Nangitawucabanga kahle ingabi nemona ngimbongele lomunye bese nami ngikhulisa kwami ukukholwa kuze ngifike kuloko nangabe ngibona ukuthi naku lokuhle lesingakuthola sifika khona. Igama leNkosi malibongo. So Paul ke lapha uthi ngakho ke bazalwane njengoba uNkulunkulu abe nesihawu lesikhulu kangaka ngalo musa waNkulunkulu uthi ngiyanincenga. Hey, lawo magama lawo ekuncenga. Uncenga abazalwane. Ngiyanincenga abazalwane. Leli verse lelafundwa esikhuluma ngalo sathandaza lifundwe ngumfundisi emthandazweni ngalesibili lethi I urge ngiyakhuthata ngiyanxusa ukuthi imithandazo ayentele bonke abantu lapha kuthiwa ngiyanincenga bazalwane. Usincengela kuphi ke Paul? Uthi ngalomusa lomkhulu kangaka ngiyanincenga ngithi kini nikelani imitimba yenu sacrifice. Umnikelo ngiloko lokuthatha wena ngemabomu akho uhambe uyokwethula kusuke kuwe bese kuba yilotho lalomunye umuntu. Mekha lesemfunzile sathandaza. Uthi ngiyawulethana kuNkulunkulu. Noma ngiyawuletha umnikelo wekushiswa, ngilethe tinkulungwane tetimvu, noma ngiyawuletha imifula yemafutha emncumo, imifula lengakhawuki. Noma ngiyawuletha litibulo lami lekucala kusi libe ngumnikelo wetono tami. uNkulunkulu uyawujabula yini ngalokho? Uthi cha, ngeke uNkulunkulu ajabule. Ngoba naku lokufunwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ijustice. uNkulunkulu ufuna siphathane ngemusa. uNkulunkulu ufuna ihumility, ukutehlisa. Uma uNkulunkulu abona lokho, uyatheka ke uNkulunkulu. 2 points. Nangabe kuna 2 points. Nangakubona lo uNkulunkulu, ubona abantu abaphakamisako, abantu abatikala bodwana ukuthi mina ngcono kunabani, kungazi uNkulunkulu uyabuka uthi ngabe bayawucala nini kungena. Uthi ke Paul, ngiyanincenga nikelani imitimba yenu. Ninikele kubani kuNkulunkulu? Ibe ngumnikelo lophilako, living sacrifice, umnikelo longcwele. Luwemukela kaNkulunkulu. Lithi ke nguleyo kwenkonzo yenu sibili. Nawenta njalo. Kusho ukuthi kukhona inkonzo lekungaba inkonzo kepha nakayikala uNkulunkulu athi ayishaye nodini. Akusiyo inkonzo sibili. Uyakhonda kona but usengakafika enodini. Awukangishaye manonini. Njalo kuLevi uNkulunkulu nakakhuluma ngenceke umfundisi kulamalanga ledlulile athi uNkulunkulu kungathi kunesikhala lanaso la shoda ngaso kumntwana wakhe, that relationship father child. Kungazi usini masita ekumkondeni nangabe kusashoda kuti nikela wonke kuNkulunkulu utindlala kuNkulunkulu umnikete wena licubo lakho lonke. Kungathi uNkulunkulu uthi kusekhona lokushoda yakho. Ngifuna wena lonke licubo lakho wonke. Igama leNkosi malibongo. Uma ngifundza la ezisingeniso ngicabangile. Ngacabanga Israel nakaphuma eGibhithe. LeBhayibheli lithi waya Mose wakhuluma naFaro wathi uNkulunkulu uthi khulula abantu bami bayongikhonda. Wathatha lata Faro wathi ngeke kwendeke. Wacala wa negotiate. Nakabona kuthi indotendeka. Wathi okay hambani. Ninemadoda niyokhonda uNkulunkulu. Wathi Mose ngeke kwendeke.
Kwathiwa ke wathi shiyana labantu abancane wacala washo njalo. Uthi Mose no. Sihamba nalabasha bethu, sihamba nalabadzala bethu. Uthi Faro nasafuna ukukhulula itinsambo. Hambani ke kepha shiyani ngemuva imfuyo yenu. Uthi Mose no, ngeke kwendeke. Nasihamba sihamba luwonke. Ngoba asikwati lokho uNkulunkulu atafike bese uyakufuna phambili ukuthi simkhonde. Mose uthi ngiyawuthatha all my eggs into one basket. Ngafake uNkulunkulu. Umhlaba uthi ungaqala ufake all your eggs in one basket. Funa ushiye lokunye eceleni, funa kubese usingabe kuyafaila ngala, utabese uyasima ngala. Hey. Umnakethu uyakhuluma ukhuluma sakudlala. Uthi yena nalomnye umnakethu bakahle bangekho ekukholweni, usho njalo. Uthi mina nemnakethu asithe enkonzweni sinokukhonda uNkulunkulu. Uthi ufuna nangabe kuyenteka lutho esontweni labakholwako, nasenifile nini sakukhona thina kunisida. Nangabe kwenteka lutho kithi nini esontweni labantandosisida. Uyabhalansisa. La kuNkulunkulu bathandeka kuthi ibalance. It is either you all of you or nothing. Uze ke Paul, ngifuna ni dedicate impilo yenu yonke niyinikele uNkulunkulu, nibe nefidelity nethembe uNkulunkulu, nithi ninikele inyanzana yonke uNkulunkulu, konke kwenu kuphelelela kuNkulunkulu. Kodwa la ubheka khona eceleni. Ngiyancenga. Naku-ke umfundisi nakakhulumako esontweni uyasikhuthatha silibandla ukuthi aze sihambeni siyofunza umbhalo ukuze sitawubona sithombe lesiphelele ngaJesu. Angisiwasho njalo umfundisi. Angifuni kubuta sibangaki labakwendako. Ngiyakhulumela mina. Ngisemgwaqweni ngiyafunza. When I read the scripture uNkulunkulu abeka lo mlayeto, ngigijime ngathi kuze sibone kahle lesithombe lesifuna uNkulunkulu. Asengibuyele emuva kuGenesis, Exodus, Leviticus na Numbers ndawuma lapho ngemabomo. In 5 minutes, can I try to summarize? Because ukhuluma ngani Genesis, ukhuluma ngani Exodus, Leviticus na Numbers. Bese ke singena leli verse sitolibona. Genesis ukhuluma ngekudalwa kwelizulu nemhlaba, kuthiwa in the beginning uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Umbuzo uthi kunini ekucaleni? Kunini ekucaleni na? Verse number 1 loyo. But lesikwatiko ukuthi Genesis 1 verse number 2 uze utofika namuhla u-6022 years. But Genesis 1 ekucaleni asathi ukuthi kunini. So uNkulunkulu nakadala kumuntu kwakukhona umhlaba obowukhona, because uma ufunza leli verse lisitshela ukuthi umhlaba wawulihlane lelingenalutho. Angimboni uNkulunkulu adala ichaos. Kusho ukuthi ichaos yendeka after sadalile kwase kwenteka into. I'm not talking about that namuhla. So uthi ke uNkulunkulu kule chaos so ufuna kwakha ke order. Uyacala ke uNkulunkulu uyadala kuyasho ukuthi ilanga lokucala kube nje ekugcineni i-culmination of the creative age yakhe. Usi asande umuntu ngemfanekiso wethu. Basefude. Leni uNkulunkulu ufuna kuba ne-fellowship nemuntu nebudlelwane. Nako uNkulunkulu ebekufuna. Kusi umuntu amkhonde. Siyasibona lesithombe ngekuphola kwelanga every day uNkulunkulu ehla etata uvakashela umuntu ensimini. Until kungene sono, simthuthe umuntu sono enzaweni, simfake emeneni. From that time umuntu usemeneni kuze bekunamuhla. Usemeneni aze atholwe nguJesu ekulahlekeni kwakhe.
adosinziswa. Sibona lokho kuGenesis. uNkulunkulu asitshela ngekuthi kutawendekani. UGenesis loyo. Sono kungena kwaso naku lokwendeka. It was the beginning of kuboshwa kwethu. Sono safike sasehlukanisa naNkulunkulu, umuntu wafa. Waqala struggle empilweni. Lokudlubulunzela nekwezama kamatima nekukhandleka indoti ngathi adilungi kahle singatrace emuva esonweni. Sono yinkinga yemhlaba lenkulu namhla sono. Kuloko inkinga yemhlaba. So uthi kaNkulunkulu kuExodus njengalokhu ningenile esonweni nangena kubondage nahamba nawo hlupheka 430 years. Bantwana bakaIsrael basekuthunjweni. Likhala libhutsi. Mgcila tahlele ensanyeni. Baba wathi bayakhala wathi yana yavila apha nini. Double the amount. Nawufunza Exodus, you will learn. Udawubona ipicture yesono kuthi Sathane umgcilati wenta kanjani. Ude imesi nawe. Kusosebenza kanjani, he doesn't care. Bakhala kuNkulunkulu. Wasawuthumela uNkulunkulu umsindisi ngaMose. Bafika base bayakhululeka. Ekukhululekeni kwabo sibona sive saNkulunkulu siyatalwa uma baphuma kuExodus. Bayakhula ehlane, basahamba ehlane, uNkulunkulu nabasahamba ehlane so uqala ubaniketa ke imiyalo. Ngilapho kwachamuka khona ke umthetho. Uma Mose asentabeni Sinai amniketa lo mthetho, amniketa ama regulations. Tshela abantu bami ukuthi ke naku lokufune kwendeke. Lokho abekwendelana uNkulunkulu ufuna kubuyisela budlelwane la nabo nemuntu. Ngilokho lesikubona kuExodus. Inhliziyo kaNkulunkulu ayizange ijabule nakungena sono. Bese uyagijima uya ku Leviticus. KuLeviticus sesitshelwa ke manje ama regulations nemithetho yekuba clean, imithetho yokuba njani, kusina kwendeke nje yendani nje, nakwendeke nje yendani nje kuze ntawumisa nibuyisane naNkulunkulu. Uchamuka ke le order yekunikela ngemihlatshelo yeminikelo etabanekeleni. Unetimiso taNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kunenzawo lengcwele. Le mina uNkulunkulu ngehlela kuyo. Ngitawutembula kuyo. Leyo ndzawo lesiyibonako etabanekeleni. Namuhla yathutsa etabanekeleni yase ibuya kumuntu. Iba kimi, iba kuwe. Umbhalo uthi anathi yini ukuthi imitimba yenu ilithempeli laNkulunkulu, ngekuthi uNkulunkulu uhlala kini. Uthi uNkulunkulu kuphi yipi indzawo leningakhela yona ngoba lizulu lisalo sami sebukhosi umhlaba osenabelo sethinyawo tami nguyipi indzawo leningakhela yona. But uNkulunkulu uyahlala kumuntu lokholwako. But indlela yendlula engadini yaJesu kucala. Yonke lebesiyibona kuLeviticus sibona kuNumbers imithetho yokukhonta etempelini benta imihlatshelo benta konke lokho. LeBhayibheli lithi babe sinase bakwente konke bahlabethe ilwane nayo yonke lento le. Le tono tabo bethi ngagezwa bethi imbonywa disitshekelo. Yase ingati yaJesu yefika. Yafike yageza nembeza wabamhlophe. Kwasuka sono sabekwe eceleni. Uthi uNkulunkulu tono 10 angiyawuphinze ngikukhumbule. Uyatithatha uNkulunkulu tono tami netono takho atijike elwandle lokukhohlwa. Afune sihambe sikhululekile. Ibondage iphele. Uthi ke Paul la ningalilingisile live. Kodwa niguculwe ngekwentiwa kabusha kwengcondo yenu. Khona nitekwati kuhlolisisa lokwinthando yaNkulunkulu. Nikwati lokuhle nalokumukelekako nalokuphelele. Ngilithanza ngesingisi. Angathi make uliphethe lesingisi sifunze na le humusho lesingisi. Kodwa lesingisi la ngicela ungifunzele kakhulu verse number 2.
And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Leli lami le amplified lithi ke, do not be conformed to this world, bracket, this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs. But be transformed, that is changed. The entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude. Kunema ideals, kunema attitudes. Lokchinja lofuna sibe nakho. So that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God. Even the very thing which is good and acceptable and perfect in his sight for you. Niyaleva la homusho. La Apostle Paul asidwa uNkulunkulu uthi bazalwane ngithi number 1 ngiyanxusa ngiyanicela kuthi nikelani imitimba yenu kuthi ibe ngumnikelo lophilako, umnikelo longcwele loemukeleka kuNkulunkulu. Nangiucathanisa nelithabanekele, lithabanekele laNkulunkulu likubantu. Njengalokhu uNkulunkulu abengeke akhona ukuhlala ethabanelekini nangabe lingcolile. Ngalokufana nako namuhla uNkulunkulu udemanda ukuthi impilo yethu ibe impilo lehlobile. Holiness. So that uNkulunkulu atawukwehla ke abe nenhlanganyelo nefellowship. Nguloko abekufuna uNkulunkulu. Lama regulations labaniketa ngale kubo numbers ukuthi kutaba kanje kube kanje abe setha iexample yekuthi true worship kumkhonta lokungiko ngilokunjani. Kwesibili wabafundzisa uNkulunkulu ukuthi ngethembeni ngalokuphelele ningabeke emathemba kulokunye. Take everything konke nikufaka uNkulunkulu. Umuntu lodliwe sincane samuntu adlala amadayisi basho njalo. Basi nabadlala amadayisi asinasedliwe usilomnyafuna akhamba athi ngidliwe la nginzawo. Ngomane ngikhumule nelijazi lami ngibheje ngalo. Sodliwe lo muntu loyo. Lo munye utawuthengisa nangefurniture yakhe. Lo muntu loyo dedicated lento yakhe uthi sengidliwe la ngamane ngihambela wonke. Kude le ngushiye ngaphandle. Uthi ke Paul ngincenga lokuthi nite kucala nibe sanctuary indzawo yekuthi uNkulunkulu ayivakashele. Ngoba uNkulunkulu akakhona ukuvakasha endzaweni lengcolile. Uthi nabadedicate alithembele lithabanekele. Ubeka Aaron namadodana akhe ukuthi bathi bebapriest. Nabo nababekwa abagcokiswa ingubo letitside. Kuthi nabawukhonda uNkulunkulu abagcoka nathi ingubo nathi. Telineni lelicolekile. Kukhuluma ngani ngebungcwele. Because he's a holy God. Ngeke approach noma kanjani. Uthi uNkulunkulu before ninto unkhonda naningena washana intandla tenu niwashe inyawo tenu ngoba nikhomba ukuthi kungcolile. Now you need to cleanse yourself. Nantawuhlangana naNkulunkulu. It hasn't changed. Uthi Jesu nasiya kuthandaza sithi babe uhlose ezulwini sicolele phambi kotethu njalo nasi sibacolele because uthi Isaiah uma ngabe regarda iniquity enhlitweni yami uNkulunkulu ngeke eve kuze uNkulunkulu akhona ukungiva nekuthi sibe nebudlelwane naye kubetala ukuthi nginte phambi kwakhe ngimthathe njengaNkulunkulu ongcwele bani ningcwele njalo mina uNkulunkulu nginjani na ngingcwele. Is the first step. Le step is lesi ke bathandekayo nguloyo naloyo utendela yena
awentelwa ngumakhelwane kusuka mina ngemabomu ami kuthi ngithi dedicate uNkulunkulu kungakho Paul athi ngiyanincenga bazalwane ngibele baNkulunkulu. In other words, uma nibuka lama regulations labenteka behluleka abantu leli joka balimadima leli. It was a heavy yoke. Bezama behluleka. LiBhayibheli lithi noma ungagcina lo 600 nangabe ingu700 lemthetho noma ungagcina 699 bese uhlulwa ngumunye. Lithi in the old covenant wase wehluleka kuyo yonke. I-effort yakho ngeke kuside. Wathi uNkulunkulu nakabona ukuthi umuntu uhlupheke kangaka uthwele ijoka lelimatima kangaka wathi ngidawufuna ngivula indlela lensha yekuthi umuntu utawuda abeke lithemba lakhe uNkulunkulu ethembe umsebenzi wesiphambano asa ngathi beka kuNkulunkulu bese uvuma ingadi yamhlambululo yamgeza ithi ngamgeza ingadi yaJesu bese uhamba ngalokusha ngekwethemba lo msebenzi lo wenziwe uNkulunkulu ungethembi emsebenzini longayi endaweni ngoba imisebenzi yakho neyami i-useless ayisi lenele kakhulu ukuthi ingakwenta ikushifte wena. Sesithatha ke lelivu laNkulunkulu sigucula lengcondo iba renewed. Lama verse lengiwafundza nge-amplified version likhuluma nge-superficial custom. Angithi bathandekayo sikhule sisinzisiwe sihlala thina even la kangwane kunemihambo lentiwako even nemisimeto yakhona lefike yasishape sabangiloku lesingikho kunebantu abakhulele eNgilandi labakhulele eAmerica bakhulele eRussia bakhulele onke lamave kune way of life labahamba ngayo labakhulele kuyo lefike shape the way lobuka ngayo simo nalowenda ngayo tindlu. Uthi ke Paul uNkulunkulu uthi nase sewuphendukile sewukholwa kufune bese sewushintsha lengcondo lama ideals akho ayashintsha le attitude yakho seyashintsha bese inamathela lokusho uNkulunkulu nangoku umuntu lophendukile kube nelushintsho lolubonakalako kube ne-transformation. Umfundisi uthi last week na sisita uNkulunkulu ngekulwa overcoming our fears. Wasi the thing ila engcondweni. Until we change lokhu la engcondweni, life will continue to be a struggle. Kufuna ukushintsha program. Le program ishintshwa ngelive laNkulunkulu. Kuthiwa ngelive laNkulunkulu. Angishonako kubathandekayo basinyana. A tradition is a set way of doing things. Lesikopile sayibona. Umntwana nakakhula ekhaya khula namake nababe. Ngalento labayenda la khaya nalo labakhanze inkanda ngikhona. Bayithatha lenkanda khona bayipass on to their children. Bese bacabanga ukuthi impilo yokuphila ngule. Kusima abantu sebakholwa. Baqhubeke bahambe netinto letinye bakhukhumba nato tingashintshwa tingayekelwa. Kwendela ukuthi kungasebonakali lesithombe uNkulunkulu afuna kusibonakalisa emhlabeni ngathi njengelibandla. This is a call. Lazi uNkulunkulu ngifuna kwenta something new. Ngifuna ukuthi ngitibonakalise ngitivete khona. Uthi ke lo munye nakakhuluma nge-tradition ngiyithanzile le definition yangento angacabanga busha ukuthi I better reflect every time ngenta tinto ukuthi tiyashayisana yini tiyaline in up nelive laNkulunkulu. Uthi i-tradition is peer pressure from dead people. Uma uhamba kunabantu le youth lo munye bayamonisa endleleni bamonisa ngani kuze utofitha kule standard kufune bese uyakopa sonda laba kwendako wangakwenti bese bayakubuka bothi wathi wena you are an odd one out bese nawe uthi vela ngaso inkomo edla yodwana so hayi man let me compromise a bit ngitofitha kule standard yi conforming ngeloko peer pressure but at least loyo une peer pressure from living people. Uthi tradition is peer pressure from dead people. Lento ukhanze yentiwa wakhanza bayenda abantu nawo songena ecards as if
sekungiyona ndlela ofuna uphile ngayo. Ukuze uNkulunkulu, there's need to change ingqondo lesicabanga ngayo ngelive laNkulunkulu. Anything and everything that we are doing, uma ngaba align nelive laNkulunkulu, sifuna siyidelete, samukele elive laNkulunkulu and begin to move ngelive laNkulunkulu. That is the call uNkulunkulu ayifunako empilweni yami nasempilweni yakho. Ngihlede ekoneni lami bese ngiyabuka le ngoma yabomake labayihlabelele ithi khomba Nkosi, khomba ukweswela kwami, mangilizwe izwi lakho njalo empilweni yami. Usho njalo lomhlabeleli uthi khomba Nkosi. Uma uNkulunkulu ngelivi lakhe asakhomba ukuthi yebo kona ukhule nikwenda lokhu leleni kwentako mane ngathi kuyashayisana, by that time uNkulunkulu uyakhomba, kufanele bese uyadecide, ngiyayishiya le ndlela ilukhondovana ayiye ekhaya, ngibamba indlela le ekhaya nayi lesho uNkulunkulu. Every time uNkulunkulu akhuluma ngelivi lakhe ngengcebo yakhe la kufundisa kona, the time kufika ngikubona uyathi phela ngihleti lapha eteni lapha, thatha live laNkulunkulu bese uyashiya, bese uyagucuka uyahamba. Live laNkulunkulu iBhayibheli lithi bese mina engalo lasekutshintshe lemcondo wami, sengithola ilensi lensha. Le lensi sengiyitholile lensha yenta ukuthi le tinto lengihlangana nato anginawufuna kumela umfundisi, anginawufuna kumela ama leaders. Le live laNkulunkulu leselishintsha ingcondo, ngisinangibuka le nto ukuthi hathi lento ayifit ku decide mina ukuthi lokho ke I prove for myself ukuthi akusiko lokho, bese ngubeka eceleni sengihamba nyawo lolusha. Nako lokufuna uNkulunkulu. Ngiyancenga bazalwane ngibubele baNkulunkulu, nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilile. Uvumele uNkulunkulu angene kuwe, ungabuka amakhelwane kuthi wendani. Ngale measure yokukholwa loniketwe yona asekumane kube ngeyami indzaba, kwasho umhlabeleli, ngitakhele kule ncaba. Ngoba Jesu uthi hlala kimi la. Khona kuyawuthi nabalandwa bakhe logodusa ijuba lakhe tilingo setingasekho, ngimi naNkulunkulu, akusimi nalabanye, because batakubambelela abantu. Kunezinto uNkulunkulu langafuna ukuthi accomplisha atithulule emhlabeni, mane i-tradition yambamba umuntu imkhunge emzingci. Smith Wigglesworth, no, not Smith Wigglesworth, lo Martin Luther uthi i-tradition, even religion can be a tradition and it can kill you. Kungasilo live laNkulunkulu. Akhulunyiswa yini? Waphila ku religion isikhathi esiningi, babatshela ukuthi indzaba yekuphenduka, indzaba yokusinziswa, indzaba yokungena ezulwini isime ekuthenini wendependence. Uletha nje umnikelo kumfundisi, ufike umfundisi umtshela usinaku lenkonile uthi kuze ungene ezulwini ufuna ulethe uthengise konke, udayise konke, unikete. Baba rich bafundisi, baba rich libandla, bahamba abantu bayesogweni, babashiya banjalo. Uma ngabe ungakangena evini laNkulunkulu watshintsha ingqondo, uba sigcila sayo yonke ireligion lekhona, ube sigcila sa religion. But nangabe uthatha uNkulunkulu nelive lakhe lelifundiswako ulihlole. Ngibathanda baseBerea, Paul the man of God, abegcotshwe uNkulunkulu ngemandla angumpostoli kubetive, lobhale 13 books in the New Testament, lencwadi zifunzayo ingilenya yakona. Lithi abesinaceza kushumayela bahlale phansi bahlole ukuthi kungeko yini. Ngeke sikhone kususpenda kuhlola live laNkulunkulu kuthi endlala phambi kwaNkulunkulu. Sivume uNkulunkulu ngamoya wakhe ngelive lakhe ahlole enhlitweni yami ukuthi kunani onke makhona. La kuhlola kwaNkulunkulu bese ngiyakuthatha sengufaka enyaweni lwami sengiphila ngakho. Kushintsha imihambo yami nebantu babone bese ngihambisa kwakhe. Asumhlabeleli libala noJesu. Ngoba nxa umbheka
yonke imicabango yakho yagucuka kuba ilunge ifane neyakhe nebantu babone ngihambiso kwakhe. Kunengoma besihlabelela uma ngabe umuntu wasacala gucuka lo mqondo wakhe ngelive laNkulunkulu leyayithi, the sins I used to do, I do them now no more. The things I used to do, I do them now no more. The sins I used to do, I do them now no more. It was a great day when I was born again. It was a great day when I was born. It was a great day when I was born again. It was a great day when I was born. It was a great day when I was born again. The things I used to do, I do them now no more. Why? They lost value. Because my mind has changed in light of the word of God. Uma live laNkulunkulu lingikhanyisa. Sengiyabona uyathi manje ngibambe elide ngalapha. Ngimoya le ngubambile. Nayi into sibili efuna ngiyibambe, lefuna ngihambe ngayo. Ngoba uma ngibala impilo yami, ngibuka lapha ngikhona, ngibuka le value lenginayo lamuhla. Ngithi ngigijimisa lo lengigijimisako, but kuyaphila masinyane. Nangabe ngineminyaka leminingi sina 120 years kungiphelela konke kuyashabalala. Iperspective yashintsha. Ithi the things that ngichuba konye ngitilandzelako tidangisida yini. Ase ngime kancane ngibuke. Bese ngibuka true value ukuthi ivalue sibili ingakuphi. Ngithi ngayibona ivalue sibili athi Paul le tinto bathi inzuzo kimi ngathi shaya indiva. Encebukhulu bekumandi. Hawu bese sewubamba le indlela manje. Bese bayamangala silona unani washiya lokunjena bese lakuphesuwa iminyaka ngilokuthi sekukhona into lesoyibona labangayibona labanengi. So uyayibona manje. Yashintsha iperspective. Bambe ama values lamasha, new ideals, new attitudes. Le attitude lengibonako is no longer about me. Kuthi bangibuke abantu ukuthi hawu nkuzimalanga wena noma kunjani. Ngale measure of faith uNkulunkulu anginikethe yona kufuneka ukuthi ngikhonde uNkulunkulu ngaloko. Noma kulesinye isikhathi kukwenta ubuye ngathi usilinyanyana. Kulungile usimane wente kanjalo. Utakubuka umhlaba ukuhleke. Emazulu ashaya etandla sawo. What a man. What a man. What a man. Kuchinje ivalue. Ivalue ngeke sikale ngalokhu lesikugijimela umhlaba. LiBhayibheli lithi singaconform to the pattern of this world. Umhlaba ugijimela ini imali, ugijimela ini material things, ugijimela ini nguloko naloko. Lokho lesikukala kube tangible sikubona. Kungazi usina sawufike khona you have arrived. Ngiyamkhumbula kuLuka. Wathi asayishayile inala asa-arrivile, asafikile. Wathi umphefumulo wami hlala phansi, ngiyawakha incolobane lenkulu. Ngese yabona nyalo sengishayele, ngihlale phansi ngidle. Kwathiwa silimanzeni, namuhla umphefumulo wakho uyathathwa. The value yasemhlabeni yayimtshela ukuthi once you hit the jackpot, so ufike khona. Bamangala ukuthi kungani ungagijimeli kule tinto labagijimela kudo. Sizathu ukuthi kunelipheje lesengilibonile. I see beyond what you see. Kunetinto engitibonako. Disembhalweni. Emagugu onke afihliwe la. Afihliwe emagugu. Kungako iBhayibheli lithi ningalilingisi lelive. Kodwa nikucule simo ngikwenziwa ibe yisha ingcondo yenu. Kuze ndawukwathi ukuhlolisisa si value. Lapho kune value khona. Ungahambi landzela ifake. Ungalandzela counterfeit. Landzela ivalue. Thola kuba senkonzweni. Nako uNkulunkulu akucelako lamuhla. Lokho uNkulunkulu ebekhala ngako ukuthi unesibibithwane, unendlala
yale relationship father child relationship uNkulunkulu ufuna kuthi akumuntu bathi bane fellowship maye kumnanzi nje ukuthi ufike phambi kwaNkulunkulu ungaceli lutho sometimes just to bask in his presence in his glory. Thank you daddy for being my daddy. Thank you father for being my father. Maye ngiyabonga simdumisa uNkulunkulu simnika indzawo sigaba sakhe kungathi sijoyina tingelozi lelithi iBhayibheli lihlala njalo timdumisa tithi ungcwele ungcwele holy 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 is the Lord God Almighty sesike simbabathe simbonge for who God is. Ule perspective leseyifikile sesishiya ipattern yasemhlabeni yekufuna tinto tethu gijimela ukuthi kufuna kungazi ukuthi siyamphaka uNkulunkulu ngazi uNkulunkulu sifuna kutomroba uNkulunkulu sifuna uNkulunkulu kumbribe uNkulunkulu sesike sikodle ngiloko seke kushaya umoya ngekhathi nawo uNkulunkulu akufunako sole lokho uthi na Mike nakakhuluma uNkulunkulu ufuna yini uNkulunkulu ufuna ijustice ufuna umusa siphathana ngemusa sengeke ngehle kule lahle lenkulo kulele kunako ngithi nje uNkulunkulu nakangibuka kunebantu lahleli eceleni kwabo ngibaphethe kanje umusa uphi khona nomusa kungazuthi nasengento umusa kulabantu uthi uNkulunkulu maye wayibamba ivalo ke lo because lo muntu ufuna kade awubonga uNkulunkulu ngalolo kwentako umentela umusa wentela uNkulunkulu udumo kuze uNkulunkulu atowatiwe emhlabeni but ivalo yasemhlabeni is no I must keep these things to me simo sibi kulamalanga siyasibona futhi economy ibhekendasi therefore ngikonkoshele kakhulu insina ngikonkoshele kakhulu ngibe neausterity yakami ngedwana yenda ukuthi umuntu angene ekamelweni lakhe yedwana hayi sitawubonana kulungile sitawuhlangana lapha la sihlangana khona but nase ngifika ngalapha ngiyatibamba tinzamba uze uNkulunkulu maye ngiyafisa because ngalesikhathi ngithi dedicate ngitinikela uNkulunkulu le value yashintsha bese lokungazi ukuthi kuyivala uNkulunkulu it becomes my value. Inceku yaNkulunkulu Mose wahamba ukhuphukela entsabeni nakafika entsabeni wase uNkulunkulu uyamekhamela ngenkazimulo yakhe leyo nkazimulo nakasamekhamela yona uthi uyehla ubuya phansi ukhanza abantu benta hey inyakanyaka bathi kuAaron hey lo Mose lokhohlwa ngilomose lo muntu loyo asmart ngosikwente kanjani wasikhipha athi nele eGibhithe silahlana enyalo where is your Moses sine sifuna uNkulunkulu sitambona ngosi simphathe ngetandla wathi Aaron kulungile nifuna uNkulunkulu ntamphatha ngetandla bisana ama earrings zenu bisana emaringeni wakuthatha konke lokho wakumolda wakalithola bathi nangu kweNkulunkulu wethu lo wasikhipha eGibhithe. How stupid. Sitawukhonda yena ingceko yaNkulunkulu naye siyachamuka ebukhoneni baNkulunkulu ikhanza abantu bakhweshile endzaweni iperspective yabo sengilenya yafika ingceko yaNkulunkulu athi nayifika la phasi wathi akuphosa ngakhuluma ligama lelo wajika phasi lethi bhelekece tahlephuka ekhathi ukwadiswa yini unyenyiswa kunaba abantu. How can they see the hand of God ema miracles kaNkulunkulu abentela all the way ngisho na Pharaoh netana usitake disi ngumuntu kaNkulunkulu bakubonile konke lokho babona uNkulunkulu abakuwelisa lwandle lolubovu into lengazange yendeke bathi bazama baseGibhithe bacwila khona bahlabelela ngeshaya kwemfula badumisa uNkulunkulu kuze incola nelehashi lalo Pharaoh ukuphonsa elwandle uNkulunkulu bakhohlwa masinyane nase bakhohliwe nangu uNkulunkulu wethu lwasikhipha eGibhithe. How? They are lousy gods laba bese bachamuka endleleni. Uze uNkulunkulu how much I so much wish to have fellowship with my man engimcreatile ngifuna kuba nebudlelwane but kuze ngibe nebudlelwane nemuntu lengifuna kuba nebudlelwane naye ngifuna labantu bathinikele kimi ngalokuphelele come completely to me bese sengiyangena ke kubo sengihlala nabo ngidla nabo nabo badla nami. Umnikelo lophelele bathandekayo lofuna uNkulunkulu.
Na uNkulunkulu asefikile kids ivalue yethu sekuNkulunkulu nawo lokutakwendeka incwadi ithi and it will never more be necessary for each one to teach his neighbor and his fellow citizen or each one his brother saying perceive have knowledge of and get acquainted by experience with the Lord. Uthi for all will know me. Bonke batawungadi. Kusukela kulomncane wabo kuze kuyofika kulomdzala wabo. Kunetinto uNkulunkulu le abetembula kuMose kuphela. Angatembuli kubo bonke abantu. Leni ngoba Mose abechitha isikhathi naNkulunkulu. Nasa sidinikele kuNkulunkulu ngalokuphelele ngingimi. uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Uthi loyo lo ngemukela komine lo available ngiyatembula kuye. Bese yabatshela na bo Aaron na Miriam sebathi uNkulunkulu kanti ukhuluma naMose yini akakhulumi nangathi sebethelela obadosa uNkulunkulu babisa ngala wathi uyathi kuthini kuba prophet ngabe ukhona umprofeti ngikhulume ngemibono nganako not so with Moses. I have spoken with him as a man akhuluma namnganakhe. Mose ngifike ngimgwabulele lipheji alibone uma ufunza incwadi yaGenesis lenye indoda la ngikhanzako nguAbraham athi uNkulunkulu will I hide ngawumfihlela yini umngane wami Abrahama lele ngitawukwenda eSodom. Uthi uNkulunkulu ngeke ngimfihlele. Why? Because Abraham was a friend of God. Kune quality uNkulunkulu lafuna kuyikhamela abantu labangakavakashi kuNkulunkulu. Lafuna kuyembulela abantu labahleti wonke uNkulunkulu. Na uvakasha sivakashi siniketwa kwetivakashi. But umuntu wasekhaya uniketwa kwemuntu wasekhaya. Nongavakasha nje lekami. Usuzu uyangena kanti usivakashi umkhandlo zobhama ekamelweni. Ngidawuvama kungasho ukuthi hey mzalwane kuhamba kahle. Ngeke. Kufuna ukuthi ube ngumuntu engidakukhulula angithi. Kuthi oh ngangena nasekamelweni. Hey kuthule enkonzweni. Ngindabanga ngikholwa ni bazalwane. Wena ungakwenta kakho. Kufika stranger ungasadi sivakashi. Usina sifikile stranger la kakho bese ushiya netikhiya nako konke la uthi hayi ngisahamba ngisaya edolobheni ngiyawubuya. Ungakwenda lokho. Ngeke ukwenda. Qala umethembe lo muntu umbone ukuthi lo muntu uyiliphi lizinga. Usina umbone lo muntu lelizinga leli songamniketa ke leto nzambo. Nawu lelizinga kunema levels akhona ukuthi lona ngimnika agcine la lona ngimnika agcine la. Nasa sengimethemba ngalokuphelele sengimvulela sonke isifuba. Kwenda uNkulunkulu bewungubani ke wena. Wathi uNkulunkulu shall I hide this thing ngitawenda eSodom. Wasuyambita wayakhuluma naAbraham. Uthi hey Abraham lapha phela ngitawubhubhisa iSodom lapha. Uthi ke Abraham asuyacalwa negotiate Nkosi nanga ungakhanza labang 50. Ungababulala yini bonke labantu? Uthi uNkulunkulu ngeke for the sake of the 50. Uyanciphisa. Uma ngabe balesi nga 5 ke sebang 45. Would you still kill? Uthi uNkulunkulu for the sake of lo 45 ngeke. Usawu Nkosi ngivumele ngikhulume nabang 40 ke. Uthi uNkulunkulu nabang 40 ngeke babulale. Thola sibenzi Abraham uthi asanginyuse lesibalo. Ndidakhe ngabo 10 yalo. Nabang 30 ke ungababulela labantu uthi uNkulunkulu ngeke babulale for the sake of 30. Awu peradventure Nkosi ngivumele. Nabe bang 20 ke. Uthi for the 20 ngeke babulale. Uthi Abraham for the very last time let the anger of the Lord ingangishele. Na bangaba ngi10 ke. Uthi uNkulunkulu for the sake of the 10 I will not kill the city.
I don't know why bagcina kutheni. This is Bible wasuyahamba naNkulunkulu. Wabona uNkulunkulu wasi lo muntu uyanegotiate lo. Bagcina labantu ngababulali lapha. Wasuyesuka uNkulunkulu uyahamba uyamshiya nawufunza umbhalo. Wamshiya. He's a friend, angithi. You know that kind of friendship, father's-child relationship. uNkulunkulu ufuna leyo. uNkulunkulu akafuni kubonakala uNkulunkulu lo le ingculungculo ezishaya amaphiko entabeni yaseZiyoni. Uyakubona usikukhashane lokho. Uyofikela ngubani eZiyoni? Ula kangwani. uNkulunkulu ufuna kuba uNkulunkulu odudane nami nawe. Daughter, father, son, father relationship. Nawo lokufuna uNkulunkulu. Uthi kaNkulunkulu bantu batabe sebayangadi, they will know me, but awungadi uNkulunkulu bantu. Ngubani ongafuni kwathi uNkulunkulu ngalendlela le intimate kanje? Mina ngiyafuna kumathi uNkulunkulu. Kungako uma the man of God athi asesihambeni siyofunza sesike simbone uNkulunkulu usungubani kusuka Genesis yofika kuSambulo. I've taken it upon myself. There are things that are amazing. Now ufunza ngaleyo perspective, ngalelo liso. Kusizafuna umbona uNkulunkulu. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. From the time umfundisi akhuluma sengimcedzile. Ngithi funzela mina. Kukhona kufunza. Umbhalo uthi babusisiwe labafunzako. Babusisiwe labayolvako. Kunesibusiso sakufunza, kunesibusiso sakuva. Ngoba kukholwa ukuthi angekuva, kuva live laNkulunkulu. Bese bakhona kudadisha. Lele ngifuna ukukhuluma ngako evini lelitako. How can we transform by the renewing of the mind? Sitangena kuko next week. But I was so amazed. I'm so amazed ebazalwane. Kulibokwa live laNkulunkulu kungaze usifana nenyoni lendizako ubuke le pass ubuke the geography of the word of God. It's so amazing. It's so refreshing. It's so empowering. Kubona uNkulunkulu yathi lele ngubona kodwa ngubonile mina. Kuze uNkulunkulu ever since akudala umuntu injongo lenkulu ayifunako kuba nebudlelwane nemuntu. That is what I've seen. What I've seen ukuthi nangabe kukhona lokuphazamisa lokho sono siyakuphazamisa lokho sono. Nangabe siyakuphazamisa sono uNkulunkulu akazange hesitate in the past to punish sin. Unfortunately nalabo labakhanza labana lesono babepunisheka. Kusuka lamadodana eMalevi lamanye bakhona bahamba bayawunikela nabo kuthabanelekile bayawunikela. Uma bafika batawunikela bathi bona nathi singanikela bokhora nalabanye bakhona. Lulaka lwaNkulunkulu lwavutha. Wathi kuMose bitha lamadodana bakhora ubitha nalesive sami siyesidlangalaleni. I want to demonstrate namuhla. Kusi le ndlela uNkulunkulu afuna ukukhondwa ngayo ungayintshintshi bese ufaka yakakho. Hamba ngayaNkulunkulu. Because laba bangenzelele bafuna ukukutshintsha. Wasi khuluma kubo. Usinaka khuluma koMose. Uthi nangabe lamadoda lawa atakufa the normal kind of death. uNkulunkulu akaza ngibithi. Uthi kwavule kumhlaba. The very first time and the only last time la ngiva khona kwavule kumhlaba. Those men were buried alive. Bangcwatshwa. Ngoba behlulekile kumnika uNkulunkulu ludumo lolufanele. They were so puffed up. Umbhalo usungacabangi ngetulu kwaloko lokungikho. Bathi cabanga abona nabo seba njengaMose sebalingana naye bathi hayi nathi izinto singayenda le. Sebalingana naAaron.
alento ngathi singayenda lento le wazi uNkulunkulu abangaka ngeke kwendeke wavuleka umhlaba bangena all throughout Numbers sekhanza labantu ngalesikhathi sebada ungena kule promised land baba so impatient base benda letika labatendako njengokwenda kumagolide benda lokho benda nalokho lokunye labakwenda bathi asesiziniwe thina kule nyama le mana sifuna inyama thina nyalo uNkulunkulu wona bafuna inyama ndabanika iziphumo ngedimpumulo I will give it to them because bametselela uNkulunkulu so uNkulunkulu wakwenda lokho akhombisa iexample lethi uNkulunkulu akehluleki kusinaka khuluma elivi lakhe utawulenda noma ngabe liyababa utawulenda bese uva kumuntu eva kumnanzi athi hayi ngeke kwendeke uNkulunkulu ngemusa wakhe kusi ngathi asidalile sonke kangeka bese kuba khona labayisogweni lento leyo ngeke seyendeke funze eBhayibhelini he did it he will still do it ngeke akushintshe ngoba sekukhuluma wena ngeke abafaka uNkulunkulu lolu laka lolungaka ngiyalwesaba mina lolu laka lolungaka ngiyalwesaba lolu laka lolungaka luphela luphushwa eceleni ingadi yaJesu only the blood because noma sowedzelele kangakanani na ufika uNkulunkulu sinkosi ngiyasibona sono sami ngiyafuna kutakuwe uze uNkulunkulu because of the blood I will wash your sins whiter than snow and I will not remember them again 2 uze uNkulunkulu nangabe utawuvuma kuhlala phasi enyaweni tami sibe nebudlelwane mina nawe kunetinto entawuthi ngicala ngiwembulele tona but lokwembula kwaNkulunkulu kuhambisana nesilinganiso measure of your faith God does not open things that enkulu take overwhelm because you will never be able to contain them uNkulunkulu uvula kancane kancane asinasofike la bese uyakutshela lokunye and ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho all throughout the scripture lengufundzako lekubonako uNkulunkulu akayendi overload he never does overload uyembula leli page losowukulo lafuna solibona usungasima kulo bese ukwembulela more usungakufika akwembulele more uthi nakabatshela ukuthi nabangene nesethembiso uthi I will not drive away these nations at once uthi ngidaba drive kancane kancane because if I can drive them all at once kutawanza tilwane tibe dinengi tibe setiba inkinga kini I will keep them to be your God's band banigcina seletwana tinganihluphi bese ngiyabasunduta as and when ni progressa nikhula nihlala nami kube njani lolu dumo lwalabantu lasoluyevakala because uNkulunkulu behlala emkhathini wabo kungako phela balakhi usinasevela udumo lwalabantu baNkulunkulu kuze uNkulunkulu wabo ubentela imali letingakanani ubita Balaam kusi bato ucalekisa sive zaNkulunkulu because wakungena lolu valo nokwesaba uthi ke Balak angeke ngikhona kumcalekisa lobusiswa uNkulunkulu I have been given a command to bless and to bless I will bless ngeke ngicalekise wase kuba njalo vele but lengifuna uku-underscore uNkulunkulu ngeke ayendi overload uNkulunkulu uthi kancane kancane la ukhona khona bese akwembulele ngale measure of faith if anything namuhla ngicela sibambe nako bathandekayo uNkulunkulu ubita mina ubita wena uthi sewutinikele kimi ngalokuphelele ube ngumnikelo lophelele so that emazulu uNkulunkulu atawukwehla angene this is the beginning ye journey long journey of transformation ngoba nangabe ungakendeki lokho angekho uNkulunkulu angekho moya longcwele kuwe kude lotafika athi turn on the lights kuze utokhona kubona nayi indlela ufuna ngihambe ngayo ngeke ukhona ukwenda lokho
seswela uNkulunkulu. I need you, oh Lord, every hour. I need you. Oh, I need you every hour. Oh, bless me now, my Savior. I come to you. Thatha licobo lwami nako konke kwami sengiyavuka. Ngoba ngingayisa ntoni kuye efanele kumbonga. By the mercies of God. Uthi Paul, ngiyanincenga bazalwane. Lo musa ube mkhulu kakhulu. Lo musa uthi te ungikhanze ngisekhathe esihosheni. Wangikhanza ngibishile etonweni. Wakhanza ngibanga indlela lebheka ekufeni kwaphakade. Lo musa wase uthi hawu ngeke khona asengimane ngimenyule. Uthi ke ngalo musa longaka lesinikete wona ngiyanincenga. Asemane nihambe ngalokufanele. Ngiyanincenga bazalwane. Ngibubele baNkulunkulu nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilile. Holy, acceptable to God. Uthi ke yinkonzo yenu sibili. Akusithi ukuthi uNkulunkulu ngitomkhonda ngibe ngicamalatile. Part of me ingalapha, part of me ingale. Uma ngenta kanjalo ngiphakathi kwalokubili. Athi Joshua kuyawuze kube nginini nibancika phakathi kwalokubili. Uma uNkulunkulu anguNkulunkulu, uma Bhali anguNkulunkulu, khethani. Kufuna ube on one camp. Akukusithi ukucamalada ube ngala nangala ngoba akukusithi lokho. Ufuna ukhetha ukuthi ube ngakuphi. Kwangathi uNkulunkulu abe nemusa kimi, abe nemusa ebandleni, abe nemusa kuwe as you take the decisions. Inkosi, angifuni ukukholwa lokunormal. Ngifuna ukukholwa lokunemphumela lokuphathekako. What I see eBhayibhelini lokungiko as I reflect kuko asemane ngithwale ema-values lamasha, new ideals, new attitude le influence bukhona baNkulunkulu. Ngizobuka into nami ngeliso laNkulunkulu ngize ngibe ngumngani waNkulunkulu. Aze uNkulunkulu atothola iavenue lapho khona atawumpuntshuka khona abonakala emhlabeni. Cela libandla lisukume lime ngathi inyawo setha uthandaza. Kulona lo wathi hlole enhlitweni. Uyeno zumsebenzi kozi ozinikela aphathwe nguye uyamncomela nesithana uhlala kimi ngizala kuye Osinikela kuye aphathwe uyamncomela nesithana osinikela kuye osinikela kuye aphathwe uyamncomela osinikela kuye osinikela aphathwe uyamncomela nesithana. Cela briefly kube ngilona loyo kuhlola inhlitiyo yakho, uhlole siteshi lomekuzo and reaffirm i-decision yakho loyayenda loyendako kuthi Nkosi, I present myself, I present my body a living sacrifice. Khomba Nkosi kweswela kwami, lapho ukhomba khona ngiphe amandla ekulungisa kuze kuthi wena Nkosi sewehlile so ukhona kimi unikethe i-freedom
yekuthi ube inkosi ngalokuphelele. Ushaya umthetho. Kube nguwe lokukhuluma ukuthi kwendekani. Bese ngenda kanjalo. Ngoba lokho kutaba beneficial kimi. Ngoba lokho kutaba inkonzo yami sibili. Kube ngilona lo yaphakamise Levi aliphakamise uNkulunkulu kafishane. God does not need long prayers. uNkulunkulu udzinga inhlitiyo. Lothi Nkosi, nayi inhlitiyo yami senguniketa yona. Ibandla likhuleke sikhule kanye sivele kuphambi kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Baba siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele. Thatha licobo lwami nako konke kwami sengiyavuma. Njengalokhu incegu yakho Micah ikhuluma yezingosi ngaletha ini ukuze ibe ngumhlatshelo nemnikelo wekwehluleka kwami kuperform. Uthi noma bengaletha timfu letiningi letithi inkulungwane, noma bengaletha imifula lengancamuki emafutha emncuma, noma bengaletha litibulo lami ukuthi libe ngumhlatshelo, lokho ngeke kwemukeleke njengekuniketa lucobo lwami. Ngithi Baba namuhla imini ngiyatinikela kuwe once again. Thatha lucobo lwami nako konke kwami ngiyavuma. Ube umnikelo lophilako, umnikelo lothandzekako uNkulunkulu. Kube inkonzo yami sibili. Kuze wena Baba wehle usibonga hlala kimi wakhe emkhatsini wethu. Livi lakho lisho njalo lithi hlalani kimi nami kini. Njengalokhu ligatsha ngeke lithele ngaphandle nalihleti emvinini. Siyacela Nkosi ukuthi utembule kithi ngendlela lofuna ukutembula ngayo. Hallelujah. Sikunika lonke lidumo nenkazimulo nemandla nebukhosi. Uma kukhona Nkosi lebekukuvimbela ukuthi ungatembula kithi intolo, kusukela lamuhla siyavuma. Ngena Nkosi kithi wena umsebenzi ngalokuphelele. Sifuna kwencika nekwethemba umsebenzi wethu wesiphambano. Kusukela manje ngithi made ibuye inkosi kulanza libandla. We bless your name. Saphuma sinibandla sihamba kuleliviki wangathi Nkosi bongaphinze ngelivi lakho usiside kurenyuweke ingqondo yethu sitokhona kwathi nekuhlolisisa lokho lokuyinthando yaNkulunkulu lokuhle lokuthandzekako nalokuphelele. Singalilingisi lelive kepha siguqulwe simo. Baba wethu longcwele siyabonga. Akube lidumo kuwe. In Jesus' mighty name. Baba wethu longcwele sithi ke Nkosi mana njalo wena lohlede esihlalweni. Uphakeme Nkosi kakhulu. Wengamele umhlaba nemazulu nelwandle lakho konke lokuphila khona. UnguJehova uNkulunkulu longagucuki. Shangathi Nkosi bongaphinze namhla ekseni usibuke ngemehlo lagcwele umusa. May God bless us and keep us. May Almighty God shine your face upon your people and be gracious unto us. May Almighty God lift your countenance upon this assembly and give us peace with prosperity. Ekuphumeni kwethu nasengeneni kwethu. Lapho sihlala khona, lapho sivuka khona, lapho sihamba khona. Kwangathi umusa wakho ungahlala njalo kithi. Egameni likaYise leNdodana nelamalo engcwele. Amen. Let's give him praise. Thank you.